السولف الأول ثم مثلا قبيلين ثم مثلا مثلا يا ليوتنان كولومبو مثلا ها تسايس حمام تضبافات يجي بيوم تاكليو تتصبع كشيطو ها تكفورا كينيا غادي يشري القبايل تكفورا برنا شيطو حمام تثرويه يجي بوم تاكلي ويبردي فرنسا انا ميدا زازكا تدر غير سميس اشمي يجيبو ثاكي درابو يمازيغان ناشم يا حبايا مداكل شغل ماشي تسيلكني درابو كابيل يجبر انا ياك وكذا الى الدوار وكيثورا ذا مداكليو car il n'est pas vraiment au fond pour l'indépendance de la Kabylie. يونق جير الجزائر سينيق جيران pour l'indépendance de la Kabylie. Seigneur, ça va quand même. Mais j'ai 25%. Un tiers ذيش un tiers الجزائر تروا كرا pour l'indépendance de la ناس شاري بغا سينا درابو كابين انا كوكا غير الدوار وين ناس ما عليناش خاص ساكاش نقبال ما نقبال ساكاش نقبال ساكي زنايا نستنى ولا كنت جدنا يفي ثمر تشيرني ديبي أنا يجمع أنت تضاعيعوش أنا يجمع يصعب نتساوى قران أنا يجمع سوى دير درابو كابين فكر ديمانيك ذا قبايلية أنا إسبانيول هذا يرفض أنايا لاتينينا نغا فرنسينا زيك بنا لافونس اسميث لونيون سروس انا كيدغا تاغنات درابو ماجيغ توت لا ماجيغيتي انجليزي ولا هنا قارن هكاكيا لاتان نو سوم توش دي لاتان سلاف ذا كيف درابو سلاف مي اسميت دوكسان كل يوم بحرو باسكو لو بوبل لاتان il est divisé. Les Espagnols, ainsi de suite, les Italiens, ainsi de suite, les Portugais, le peuple slave, il est divisé. Les Russes, les Portugais, les Tchèques, les Hongrois, ainsi de suite, le peuple, la Roumanie, ainsi de suite. Ah, ça y est, de quoi vous avez peur de soulever un aïe. اش راه يا قبيلي اش راه تقوز ولا نكون اقلا غنمشي خاص تقوز شي ناس اللي ما ناجم ولا نكون اقلا غنمشيش غدا نتقسيناه ثورا كميني ميد نتقاد وكاد غنقيم غدا شو كميد يبينا رجالنا وكيد الشغل قرقازن غادي نطق الشيخ نور الدين يترميش الله فوت مطوط يا حسران والتبع راه الزمان باش لا يثدو الشغل يكون تموت ثمطوط صالح قد حضرتي شمويه وتفكر ريش كوين انا المنفيه نغض مضرة ما يلي يكون في تشد وذرو مش نغض ورش نغتا درتي ثمطوط شاشان خسر سليمان راجل كذا الروايه غير تخمن الشيخ نور الدين اما الكل ما كذا سبول البايع يتولي تنقص تحلوات تنوبجي اريتور قبيل ما تبغى لو فري سيفيزم ريفيفو تنقص سازال يسموه القبايل وي مثلنا معليش يبيل ساكينا شركو خريج باتينا بنايا قبايلي غربي الزويره كيما يا ربان هذا الشخص هذاك نشدنا السنة نزيك voilà nos ancêtres les berbères on fait tous appartient à la race berbère en général les Espagnols les Italiens les Portugais c'est kiff d'une appartenance tous au latin à la langue latine. Voilà, les Slaves kiff tous les peuples appartiennent à la langue latine.
Après, chacun avec sa langue, chacun avec son drapeau. القبائل كويتان ربي سوا شارك وليد نسفهم ذايا كان أول درنا كاين مسلاين كان أولي شي قارنه بارك هذا درا غدا حمد ذا حبيبي حمد بركان نكون ما شنو الدنيا كاين il fait ça c'est sa façon de faire les lives هكا حمده فركان القبا السكي يدي تفاتي سبيون حمده فركان ناقص نكيني ناقص وايض بلا مدر غني داك المال هذا الدرا كان حمده فركان باسكو شحال حمده فركان سي إلي بور لوتوديتيرميناسيون هكا سي كي يدير حمده فركان يسصال وين هكا نافايض حمده فركان إلي بور لانديبوندونس لا كابيني مي سي با حمده فركان إذا جي بيكا ماشي ذا حمد بركاني ضرفي ديرو ديوماك وتشاف ثلاث يسبيون القبايل دو جوجي بيرسون سوا ديزون ماكيست وين تجيجي مليون تشيني ضرفي ديرو ديوماك نو جو ريغريت ميسيو جو ريغريت ويدي يهدر هكاكيا سي دي سابوتور ما تبغي تسير ماك روح تعرض في دروتينس روح تعرض لا كونستيتيسيون دو جي بيكا دو غوفرمون بروفيزوار parce que la constitution du JPK pour une Kabylie laïque c'est ma chose laïque il est quelqu'un la Kabylie c'est une Kabylie laïque depuis la nuit des temps c'est une Kabylie de toutes les croyances il est que musulman il est que chrétien il est que nous allons c'est un juif c'est la synagogue il est que c'est un athée. La Kabylie accepte toutes les croyances, toutes les mentalités et les convictions. Arrêtons de prendre à Mousson al-Mak de le juger pour une personne. À Mousson al-Mak Machidnik, c'est pas moi, malgré, soi-disant, malgré, par exemple, je suis pour l'autodétermination. Mais c'est pas moi la feuille du russe du mag. Qui n'est déjà peut-être les gars هذه ليه أو تفكر l'exemple. أنا وريك كلام par exemple. Parce que شكرات الإسلام تموت قبائل شكراتي قررت الإسلام de la Kabylie il est uniquement إلا اللي قال اللي صارت يموت القبائل كرهنية alors كرهنية parce que شكرات الإسلام تموت قبائل je critique l'islamisme. Et bien, soi-disant, les athées, les faux chrétiens, ils me disent qu'ils sont les chrétiens, ils sont كرهنية تفهم الناس ديال الملا كرهنية ماشي كي l'autodétermination ماشي كي شو قرا هذه يضافوا يديروا ديماك سي با موا je fais mes lives je suis pour l'autodétermination de la Kabylie ça y est Glandis je suis pour l'autodétermination de la Kabylie حمد بركان كيف وايض كيف ينظر البراشوت كان lui-même وشافت يشبيون سي بيرسون تغنات نو جو ريغريت وذي شافت يشبيون ذويذ كي اون طلعان اونفير صافي الله يا ربي اونفير سيرتو فرحات اريتون ولدي اريتون تسابوتي تخرسا امشي اش الساقه ثقيل ماشي ذنك يضافوا يديروا ديماك ماشي ضوايض شاكان اسافاسا كل يوم يسعى sa nature comment il fait les lives حمد بركان الى c'est sa nature moi c'est ma nature ويا c'est sa nature كن بلا مدير راني داو بلا مولد الزرا ما كان ويا chacun sa nature. C'est pas à cause de cette personne que tu vas juger le mec. Ah oui, c'est un sarnal, comme Bachur qui va le mec, on va vous juger les personnes pour le mec, pour... Non, jamais, Arbouni Tsmihara. تاني مثل ولا هو كينيا ضب الهدا سقنا أكيا لو كان زمثا شوي برا مورير باسكو ترحاش تيزت c'est une vérité alors arrêtons ترى ما تشمض لا في دروت صارت نانك لا في دروت الماك en supprime l'islam au Kabylie زينا كي نذكر كونطون
On supprime l'islam, غنهود الجوامع زينة كراكا ماذا قال c'est les personnes qui jugent c'est les personnes qui font de la base qui jugent la fille du Ridimak le GPK vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas compréhensible. Arrêtons. Partagez cette vidéo dans tous les groupes de la Kabylie. Merci Louen, la prochaine fois. ويدنا يا قبايلي هذا غير سالق قبالكم واش مراجع وانا اسالق قبالكم ودز معاهم ولا مو كازغيون اسالق قبالكم ميشال كيساتي دكشا قول غيساكل اي جواك ان يا قبايلي غيجنوا وسكاكيا فوالا مون ميساج تحضر سيمان والمسألة رضا شتاح الكورونا القبايل بريزيرفون نوتر راس شنو كي الصح نوتر قبايليتنا وي شي لماني بون كوراج جاو ثلويث ثم ديثي كرزن